Veliki pozdrav, dobrodošli u moj novi video. Današnji video odradit ću maksimalni broj ponavljanja propadanja za 3 minute. Ovdje vidite da sam u oktobru mjesecu radio test propadanja iz jedne serije 61 ponavljanje. Objasnio sam kako raditi za prsa, kako za triceps. Mogao sam izvući sigurno još 5-6 ponavljanja da sam ostao na šipci, ali radio sam iz jedne serije brzo. Ovdje sam uradio 62 ponavljanja, također eksplozivno. Čim sam osjetio umor, odmah sam prekinuo tu prvu seriju, odmorio par sekundi i onda nastavio drugu seriju. Da sam ostao na ovim šipkama, mogao sam izvući sigurno nekih 7-8 ponavljanja dodatno, ali to bi me usporilo. A ovako testiram da uradim što više za 3 minute. Minut prošao. Prije 3 sedmice snimao sam video kako da povećate broj propadanja i trbušnjaka, koje su najbolje metode. Tad sam radio za 3 minuta 104 ponavljanja. A danas sam odradio 122 ponavljanja, s tim da nije triceps bio izmoren kao u tom videu. Na ovoj slici dole lijevo radio sam 4 ponavljanja sa 70 kg prije nekih 2 mjeseca. U komentarima napišite koje maksimalno opterećenje mogu podići na propadanju. Noge nisam mogao potpuno ispravljati iz razloga što bi udario dole od zemlju nogama, tako da sam morao blago zakriviti, a to je i bolja varijanta jer u toj varijanti više pogađamo grudi, što mi je i cilj. Ovdje sa ove prednje strane tu su mi šire šipke, a sa one druge strane radim za triceps. Kada bi se samo fokusirao na propadanja iz klekove, ne bi razvijao u dovoljnoj mjeri gornji dio grudi, tako da ja kompletiram trening grudi sa ravnim i kosim benžom uz izolacione vježbe, razvlačenja i još neke vježbe koje ću objasniti u nekom videu za grudi. Jedan sam već napravio, možete odgledati na mom kanalu. Ako vam se svidio video, lajkujte. Vidimo se u narednom videu. To je bilo to. Ovo je bilo zagrijavanje prije treninga grudi. Ja nastavljam sa svojim treningom. Veliki pozdrav.